le in shat that hem ti khan le Yes sir. shat that hem alo mo me zanin a class kan nei le dona ni zana 7.4 question number 4 na factorization of quadratic polynomials kan zira zanin a chuan khami kan thiam to sa le ama kan lo zir to polynomial divide dan polynomial sem dan kan zir thiam na te kha man te langai nga question number 5 na kan zir don ani question number 5 na kan zir chuan chu division kan thiam te langai a ti chuan factorize kan thiam te langai bok ani chu question number 5 na khan oma tuna chuan karon present anga lo en ro le screen a khanin aron langanga lo en ula in screen a lo langem Yes sir. ni som ni pa ni thasari ti khan huem Yes sir. acha zanin hin ni som ni pa ni a question number 5 atang 7 na khazo kan tum don ani avai chong kan choklo mai thei boka maro chu in thiam na tur khop chu kan chok tur angai la uluk dawin lo ngai thadon ya question number 5 kha factorize ti top ania kan han n anga ti khan factorize ti top khanin ni sana kan cho ang a cho thei chi khan mai thia ani lo mai thei bok ta ni hei tu na mi question number 1 na pangana sub number 1 nai chu kan han enta hemi ahmas sapat ni ate khi x cube le 2x square ti khi common na lak theya hemi ten common la bok taila ti chuan common kan la ka kan sem chuate ve ve hi aron in ang chia thei don ani entianan tu na mi hianin common enge kan ti chuan ama sapat ni khen enge common le han soi te unang manin x mo x akian a power term zo khalak tur nia x square ani ti chuan x square in x cube khi ka han sem chuan exactly la chuang x ringot a chuang ang So please let me also use the instruction thelo. I trong se chat thelo a teng lo chan chiang view sin ka mobile la mai chan laptop a ka choka chuan nang mani lama signal kal time ten na khanin mobile a aron play le tai ka ngai thatel thowa tin ka en tho boka internet kal tlanga ron let le khania en role tian o x cube divided by common kan la khen kan sem mani te kan sem hian x power 1 ala chuang don a hnu le a khen 2x square ki x square in ka sem chuan exact chuang 2 hey x square ve ve chung cancel de lo na 2 adik chia chon eng sign nge ka zia le dura pia hian minus ni le x le plus minus x ti le plus 2 ti akhianin x le 2 akhian enge common x le 2 ti akhian enge common le enge common 1 x akhian 1 oma ti chuanin he ta 2 ne khan 1 kha common kan langa 1 na thil sem re re chu amang vek khan me puntir pon ni vek tho tro chuan x ne nga ma se hey bracket pon na minus 1 ti ne minus yanin te ta plus 2 plus ti tak hi kan han puntir don ta ne minus into plus nge kha minus 2 ti khian bracket chung mi ve ve nang ta chem yes chuan x minus 2 khi common a kan la le don ta ne x minus 2 ti chuan kha khanin a hlom ma sa zo khi kan sem chuan x square minus 1 alo chuak ta ne mo ti chuan x square minus 1 ti khi kan du chuanin a siam that thei mo ro lu ta nom bela le ti chuan hemi x square
formula khi apply thì a square minus b square hemi ang hian ni tina nia khi tianga lom chuan a khai jek nga minus b ti to panga chuan a tianga plus b chu helai me hianin a square ti hi a tak tak khani don lo x te polo ni theta x square minus 1 square tiang te ni chu he etina he tiang kan jiak ne o kan thil jiak hi x square minus 1 ti hi x square minus 1 square ti nei nang ani ega te 1 square ka ti very ngot ka ti chon 1 square ki ti pumla 1 tho ania chuwang chuan helai mi formula ang apply the tun ti khen ka jiak ta ne ti chuan a zia dan tur chu hei a square minus b square ang hian da tur ne chu chu ting an da ang kan ti chon a square atanga b square pai chu a atanga b pai kan zenga a atanga b bel o pai le bel anga zia top ring o tur ni ti ni le hei ta hian iti kan zia biang x minus 2 iti hei kan zia le it shakal the x plus 1 x plus 1 minus om vegem he time form line minus om in wem pai anga zia bel anga zia boktor x minus 1 x plus 1 plus 1 poi jek masa maula apoi chong lo tikhen square ve velom chon tikhen ti torania mase x square plus 1 square chu a formula lo da top to maro chu minus ani khian x a square minus b square anga thil pakhat square atanga adang square pai re re chu tikhen ti torania ete y polo ni se y square minus z square po ni se y minus z y plus z anime p square minus q square ni se p minus q p plus q anime thế etinan ax hemi lok square ta se minus pq square thì hiện ni ta se khi tiang le pu khen heta hianin ax atrain pq kan painga chuan ax plus pq thì hiện ni tho do na ni mo ka tiang kha akal dan to rani le pani na kan enang pani na chuanin thì hiện lo ni ta ni da china kan tiang khan chok ve ngot don tai la khi mo thì hiện lo ti tai la hetan ati chin na me me kan dang da china kan chong han cho thei ta mi lo ta ni entinan x kip minus 3x square minus 9x minus 5 alo ta ni khi common kha x square hi lo la ve ngot tai la x minus 3 nia nga hetan 1 common la nga 9x minus 5 bracket chung me nang em no ang lo adik tami alo me ni tro na chile me khana thei tami alo ta ni chuwa chon na chile me khana cho thei tak lo wang khan ti hian ti ngai ta ni a chumi main a cho na tur kanang lo main factor ti ve kan se le lo kanga entinan pathum ni lo thil dang dei jek te som le pani hi lo ti tai la som pani chu pani voi ruk ani ta ne engom je kan ti chuanin som pani hi pani ka sem chuan a voi ruk so pani lo nia chu ti ni chuan chu hi 12 factor ania tro ani em chuang om lo sem thei tu factor kan ti chuan true hi som pani factor ania anh em sẽ thêm em true hi som pani factor ne ten pani kan sem khan avoi ru kan ya chu te jan true kha factor pakhat ania a factor dang le chu enge kan han ti chan khimi asem tu khianin I kan han true khan kan sem ta ti chuan avoid chu ti zat na kan ti tak hi 6 hi mo
6 hi 12 factor tang kha lo le ta ne 12 factor tang kha lo le ta ne kan ma ne etiana na thil dang ti le te la som le pariat som pariat chu pathum vai ruk ani tro pahni vai kwa te ponia ti chuanin 3 hi som pariat factor ania a factor dang chu ege ga ti chun pathum khan han som pariat khan semla a chuak aron chuak che tu rakha som pariat hi pathumin han semla avai ruk som pariat ti ta chu 3 hi som pariat factor ania chu tiang bokin pathum a factor pakhati hria ta chuna factor khan han semla avai ruk lo ta chu 6 hi som pariat factor dang ani tiang khan alo ni zelta ni a factor pakhati hria to chuan a factor pakhat dang khanin han sem le la a factor dang le khalo chuk zelta ne factor pakhati hria khan i sem khan ka thegem Yes, sir. In man lo deu nge ni in wa yes zoi ve chuan tunami po hi chu tianga ti chungai ta ni a ma mi kan cho pa ngai ang khan a thei tat lawa ti chuan hei hi lo ko le khi apa ngai khan la cho thei tak lo wang khanin ti hianin lo ti tai la inge kimi khi a factor neng ti kha lo kan lo ngai tu phot don ta ni thil re kha a factor ka ti chonom je chu chuang om lo sem thei tu ti na ne a chuang zat remainder kha a zon dan kha mana khan kan zero to a mi chapter phasalama khan hei hi x clear ani wang hian px lo ti tai la ziak no lokana px tin ziak phodango nekila tangkai lon sia px equal to x cube minus 3x square minus 9x minus 5 alon tani ti chuan a factor tu rakha kan zon ngai ta factor tiam je chu chuang om lo sem thei tu tina ne chuang chu enge ka ti chu remainder tia kan zon thina kha remainder zon dan chu kimi xi khen eng number mo kan danga chu number chu entinan x plus 1 hi a factor lo ni ton ta se chuan x equal to I ege kan dang minus 1 kan dang ti chuan tahian to find the factor of px tiang px kan ti chu khi a polynomial chunga kan zia tlar hi ti hianin minus 1 hilo ti taila minus 1 p minus 1 ka ti chuan xi zero khen minus 1 ka da do na ni cube minus 3 minus 1 square minus 9 bracket chunga minus 1 minus 1 minus 5 chuan exam chua hei hi pakhat kip chu hei minus 1 into minus 1 into minus 1 tin ani pakhat power 3 ani chuan minus ki 1 lir ki vai thum chuan minus ani vai minus into minus plus into minus exam enge minus ani pakhat lir vai thum inpuntir chu pakhat tho vai za po inpuntir se tro tin la bracket mai me tenga dang hi la bracket on sia
hey pakhat hi square ve thung chuan voi ni inpuntir voi ni khanin a plus sit chen ni tro plus 1 hi anga in la ang tuna bracket kan chetang minus 1 pathum voi khat pathum hey then minus into minus plus pakho voi khat pakwa minus 5 ti chuan minus zong ki belte la minus 1 le minus 3 le minus 5 ki minus pakwa nia plus pakwa boka equal to 0 lo ta ne chuti ni chuanin minus 1 ti kan je thena chana kha p x ti aya p minus 1 kan ti thena chana chu x plus 1 hi a factor ani ti na ni ta ni mo ti chuan hemina men she te chu tuna kan thil zia hi a remainder zon na a remainder 0 le chu a factor ani chuang am lo sem thei tu ni ti na ni a ti chuan so x plus 1 is a factor of px alo tan chuang am mi lo sem thei tu ani ti na ni chu chuti ni chon ni le x plus 1 here a factor ani chuan px chuang am mi lo wa sem thei tu kha x plus 1 ani si chuan khi x plus 1 khian px ki semila alo chuak don ta ni a factor pakhat a mun na china kha som pani kha pani ka sem chon a voi ru kan tiang deuh khan x plus 1 kan variable polynomial khi kan sem chuan a voi chu ti zat na ti na lo chuak don ani mo a sem chu a zat kha ti chuan by dividing px egin mo kan semang by x plus 1 hian mo we get another factor chu enge kan ti chuan that is x square minus 4x minus 5 hi kan nei thei don ta ne chu ma se engking e chu kan nei ngo tang ka ti chuan he tan etilai choi henin du la injek tel kher lawang mo he ta si ra mo po du la injek nga ele ta henin kan rin nga engking e chu azia dan chu kan tilang a ta hen laweng lo tai la khi mi px su x cube minus 3x square minus 9x minus 5 kan etro chu x plus 1 kha a factor ani chon a factor king kan semanga ti chuan alo chuak che tur khania alo chuak kem ti khi tura kan endon ani x plus 1 in le x3 chuak tur chuan power 3 chuak tur chuan x square ngai ne x square in hei puntir le la x square x cube mo zoka x cube plus 1 ne ni puntir le nga plus x square chuak ta ne a hnuai zo ki sign ka thak vek tur kha ne minus ve ven thak nga ti chuan khi te kan han ti khian x cube ve hin kan se la chuan 3x square ti le x square hi x square hi minus lo ni to don awang khan minus pali alo ta ne khi pathum khi hetlai hi oma chuan helai x square ti ringo thian uan nei boka mo pali 4x square lo ni ta ne ajang ki chu lakai le taila 4x square chuak turin helai x in ngei punti rang kan ti chuan he minus ni vai minus an tianga 4x in kan punti rang 4x e jum punti rin minus 4x square mo ti chuan minus into plus minus pali vai khat pali ma se 4x angai don ta
ti chuan hei hi plus opposite side a kan dal vek chuan ti hian hein anga in kan sel anga ti chuan helai hian 9x hi minus nia 4x plus ani si wangin a chuak chu tam jok sign minus ani anga sorry 9 atanga 4 pai chu 5 lovin don ta ne 5x minus 5 ti chuan khita tang khianin panga x suak turin hei hi engin nge ni le tang kan ti chuan minus 5 panga in panga voi x panga voi khat panga lenta hei hi as opposite side kan thak anga achunglam nen loin opposite chianga in kan selanga 0 che ti chuan hei he tilaya x square minus 4x plus 5 minus 5 ti chu kan lo nei ta che ta ne mo kan semin hi kan nenga ti khalo chuk ti che ta ne ti chuan hei hi na china kan chaw khan atluk tur chu hei lo ni ta ne hi ken engani inin au kha let hian heta hen kan chok le don ta ne khi hemi kan sem khan mo px x cube minus 3x square minus 9x minus 5 kha x plus 1 kha a factor ani si chuan kan han sem khan ti hian lo ni don ta x plus 1 chuan kan wa sem khan kan avoi chu ti zat kan tiang tur kha hei achu ka kha x square minus 4x minus 5 ki khilo in ta ne mo ro heta hena ing lo khala kai kherila x cube minus 3x square minus 9x minus 5 khan hei lo tluk ta che ta ne mo khi mà giờ chú hay tiền án xóm bát này chú bát hôm in avoi li cần tiền đều khan bát hôm hi factor này chuan pali kha other factor nia a factor te ve ven inpuntir rangin kan ta the na ne chu x plus 1 kha one factor ani kan tia khami mang khan kan an sem ta kan sem chuan na za dan kha hi kan puntira ti khen lom dun ta ne tro ti chuan x square minus 4x minus 5 ti khi quadratic polynomial alo nia x plus 1 jok chu ti hian kan lap khot anga ti chuan hela hi kan factorize don ta ne heta hian bracket te kan man don wai hei tan bracket tung chi tiang kan tanga x square asir puntir chu pakhat voi nga panga mo chuan pakhat voi nga panga nia hela hi sei fi ana tur hi ti hian asir ve ki 1 into 5 panga tanga pakhat pa hi alai number pali khi chuak theine mo chuti nei chuan minus kan tianga bracket panga minus 1 chuan x minus 5 chuan hei hi x plus 1 di chu kan la ve char ngotanga ti hian kan tianga ti chuan hei hi kan ti pum chuan x square minus 5x minus into minus plus 1x ani mea 1x ti pun che kanga ti chuan hei hi x plus 1 ti chuan heta hen amma sapania hianin common ilanga x ilanga x minus 5 alo nianga plus 1 x minus 5 ti chuan bracket khi du chuanin atung chi pangai khi
kan pai thei to nga apial chi chau hi kan ta nga hetian x minus 5 hi common ani chuan x plus 1 ki la bang khani don ta ni tikhian lo chok mai don ta ni mo hetia ama question number 1 la mi nga lak hal top kha a thei lo ani tun miang chia hian mo ka dan tur chu lo ni ta chang question number 2 na kan zo ta ni le question number 3 na lo en le tai la question number 3 na po hi chu tiang bok chonin a factor hi inge ni ti hi kan zon khanga ya hian px tin ziak tai la no x lira a chonin khian zia mai tur ani ta ni x cube plus 13x square plus 32x plus 23 takhianin a factor kha kan zon ngai chuang om lo sem thei tu mo chuang om lo a sem thei le thei lo chu remainder zon dan ang khang kan zong a pi hi kan han tiri stop ta ne minus 1 zel turin minus 1 cube plus 13 minus 1 square hey headline bi excel ayang kan han da ne oh 32 minus 1 plus 23 chuan hei chu minus 1 a chuak dona plus 13 minus 1 tho ania minus 1 square chuan plus 1 a chuak plus 32 hei chu ngai ti chuan hei hi bracket thetila minus 1 plus 13 by cut 13 chuan heten plus into minus bracket pon le chung kan pon tira minus ania 32 by 32 plus 23 ti chuan minus so jong khi belte la 32 le hetami izange 33 minus ani ta ne chuan plus lampang hi som pathum le som ni hi nia som thum le pathum ti chuan 0 chok ta ne 0 cho chuan om zia chu chuang om loi le sem thei ti na ne remainder 0 ni khian tura mi khi remainder zon da na khania ti chuan khi lo ni si chuanin a minus 1 hi hey factor ni si minus 1 manga remainder hi 0 kan hu chuan hei hi ni ngai ta ne hey x equal to minus 1 minus x aya minus 1 kan da don chuan x plus 1 he factor ni ngai ni therefore kan tianga therefore x plus 1 is a factor of px kan titane px te kan so chu headline polynomials minon pe ka kha hei hi a factor ani a kan tita khi a factor mang khian hei hi a factor ni chon other factor chu hemi x plus 1 hian khi polynomial system le kan hudon ani ta hian by dividing px by x plus 1 we get other factor chu engeni etian kan sem chin don ta ni tian han sem le de unga chin ang ti hian en taula x plus 1 in x cube plus 13 x square plus 32 x plus 23 ti chon hi kan sem chuan x in awang zan nge ne kan te x khimi to chon x square ngai phot ta ne ta hian x square in x chu puntira x square nia plus x square into 1 x square chon exam a chok kan ti chon he assign hi kan an tha ka mo chon he mi te hi kan se langa helai hi nge chuak plus nia 13 ki he hi minus ni thung sia a chuak tur chu
plus zo ki chunga 12x square alo chu don tani kan adang ho ki kan lakai lenga ti chuan som pahnih x square chuak tur chuan hetlai x ing ni ka puntirang ti chuan som pahnih x in kan zuk puntirang som pahnih in som pahnih vei hei x i puntir chuan x ve ve chau khi x square ni don ta chuan plus som pahnih x in uan hi puntir le chuan som pahnih x alo ni le ta chuan a sign hi minus kha plus a plus to minus a mo katiang khan thak le ta hei kan sela hei zo ki chu 32 ki la tam zok ta ni 32 tangin 12 i pai chuan 23 alo chuaka hei a sign hi a tam zok sign a pudona plus ani don ta ni ti chuan plus 20 khi kan lakaya 20x sok tur chuan hei eng ni kan puntir ang ti chuan plus 20 in 20 in 20x ti chuan 20 1 chu somnin avei khat somni nia hei a zo che khi ka thathem ti khan zo thei che bangin aveng zat nge other factor chu kan sim chuan engzang nge other factor a chuan chuak kan ti chuan other factor chu ro tila hi zek thalo pangai other factor we get the other factor mo that is kan tia khi ta kan chaw chuak hi x square plus 12x plus 20 alo intani chuti lo nei chuan a tira minon pek x cube plus 13x square plus 32x plus 20 hian a tluk ta ka chu a factor ve ve tin puntir hi x plus 1 le x square plus 12x plus 20 in puntir hi alo tluk ta ne chuan khitia kan ti khian a second factor hi quadratic polynomial khalo ni chiata chu chu a factorize thei ta ne mo kan factorize don ta ne leng ti chuan kan factorize anga hei helai mi hin equal to kan ti zelang x plus 1 alo ni ta ti chuan hi x square plus ni zana kan splitting the middle term ang kan tianga plus 20 asir ve ve puntir chu somni mo sir ve ve puntir 1 into 20 equal to 20 nia chuan pali vai nga somni ani boka mo chuan som vai ni te po somni nianga chuan somni vai kan chu khiam to khing ho singa khian alai mi number 12 chu khoyang e lo chuang ti kha yen mei don ani alai mi 12 ang khi engting e ikmu chuang alai mi 12 ang khi kan mu chu don chon hetlai number combination a hian pali le panga theilawa 1 le 20 apo theilawa 10 le 2 a hian belin la thei ta ne chuwang chuan ti hian kan tianga he x plus 1 chu ilakai ve char ngotang ti chuan x square plus 10 plus 2 x plus 20 alo don ta ne ti chuan khi hi atlukanga x square plus 10x plus 2x plus 20 ti chu common kan langa masapa ni atang khian ti chu hi angai lak top ti chuan common kan lak chuan x si common nia x plus 10 plus 2 common anga x plus 10 ro kan chok chiang e alang no don lo tet
thì chuan x plus 1 chuan hemi chunga hian x plus 10 x plus 2 then bracket pon zo khi da to lo me ani no tian chiang to thowe khi alo chuak thei ta ne mo khi tiang kyanin a chaw mai thei ta ne hei hetilai mia i common la ngal tu phanti lang chuan bracket chung mi be be te khi ain ang don lawa ngoro tilai ang kala zia so ne mo chok be dei lo lo ngai le adot le hilo en le taila khi lo ni thung ta ne kita mi anga te chuan in sub number 4 na ang chi te hi kan en chuan sub number 4 na ang hi kan en chuan ti hian ati thei ta ne ti hian kan han la ta khianin common hi la top ta angila y square draw y square common kan lang chuan ni han sem ta 2y kip khi han sem ta 2y kip kha y square in sem ta la tian 2y hi la chuang don ta ne 2y chuan y square book yan sem cha apoi khatane chuan he mi te hian enge common 2y le 1 an enge common kan cha 1 ania chuan minus in eta 2y sin minus into minus plus ania chuan 1 chuan 2y chu apoi 2y ne menga chuan minus into minus ti le plus ani le ta chuan pakhat vai khat pakhatin pakhati sem chat pakhat tho ne ma vai khat achuakin ang ani achuakin an ngal chon ti hian ti ngal mai thei ta ti chuan 2y plus 1 kan tianga y square minus 1 maro che tianga common an la ka hetilai bracket chung mi hi mo khimi common la ka hian sema chuak te ve ve ang ki achua thei lo ka chuan la chena me kha tianga ta ni hetilai te kha sai la toi tru chuan kan chaw bak chen khat lo man ni chon nang man ni chok pe ha lang ti chuan sub number 5 ang te kilo en tai la khitiang ave thung chuan in chele me khan common te kha han la in han ti do ni la a thei mi a don lo ni chuwang chuan a factor kha zon ngai ta ni y a ronda te avangin py kan tuk tiranga na cha chon x lira je chon px kan ti me a polynomial me han py te soi jung jung ol nan mo ti hian kan tianga y cube minus 7y plus 6 kan ti te chon ki polynomial ping ki ka soi don chon py ka ti me ki enge factor niang tia kan jan don chuan kan du number kan dar is theya a remainder tur kha zon don chon hetian y a khin eng number ma ta khan me a 1 da hena dik the ni idu le adang po khani ti chinanga dik lo jon dang khai da ngat mo tian 1 y cube te hen 1 cube lan don ta 7 1 plus 6 1 cube chu 1 ania pasari we khat pasari ania plus 6 ania plus ve number hi belanga 1 le 6 7 ania minus 7 equal to 0 etinan khimia eken etinan nachina kan tiang khanin minus te khalo ti ta dei ang lang chuan mo ti hian lo da ta ang lang chuan minus 1 cube minus 7 minus 1 plus 6 lo ne nga draw minus 1 achok nga chuan hetan minus into minus plus 7 achok nga plus 6 ne nga hi minus 1 plus 13 achok nga nge chokang plus 12 achok dei don ne plus 12 ne 0 don lo ne
heta me hen uan kan ta hen 0 3 chia ta ne chu adikta entena atire shangal ne pa idu tu reason inda chinanga mo one bera tangkian hi ni hi ti kha ishedon ta ne le ki alu ni chuan enge om jen yang kan ti chon heta 1 da tur kha chuan x minus 1 equal to 0 x equal to lela panga dain plus 1 ani che kha x hemi sorry y lo ta se hi mo chumim je chu y minus 1 an kha a factor ti na ni mo that is y minus 1 is one of its factor, one of the factor of the polynomial px kalamita. Ti chon a factor dang kha kan she du chon in khiin kan seme ton ni mo by dividing px by y minus 1 px ta kan ti y py y clear ani ki chu z sol nok mai hey kan z chala nok y variable aken y clear mana bang ti kan z ka ti chuan khian kan sem khian we get another factor dia hetan simlet sin nga tango mushet jet na khan tahan sim chinila gan chọn được đó ta hian x y minus 1 rồi y minus 1 hin similarity khania kan sem tu ra chu y cube minus 7y plus 6 sem chinila y cube chok do son y square in sem ngai avai y square han ni don chu le y ni han sem don kimi khi y square avai y square te chon om je chu y square khian lai hi y hi puntir la y cube lo chokta chuan y square in avai khatin ti la y square ti chuan hi mi te a khian a minus a no jo ki plus dan hi en cancela hey y square lo chukta ne hi apa sapera umangaya y square plus tro minus 7y plus 6 y square chok turin avai zat nge yang kan ti chuan plus avai y into y square minus y na avai khat chu y lo ne nga ti chuan hi lo kan assign kha kan thak le nga he cancel nga minus 7y le plus y2 minus tamzo ka pai turania 6y plus 6 ti chuan khi minus 6y chok tur chuan exam a minus 6 angai he lai y puntir tur kha avai exam ne mo minus parukin avai parukin y puntir chuan 6y ti chuan minus into minus plus paruk ve khat paruk ye chok loi nang cheta anoi jok sign an thak le vek la ti khan ai kan opposite sign nei cancel thei che don ta ni ti chuan kimi factor hey y minus 1 he factor ni chuan kha a factor chong lo sem thei tu khan
in sem khan other factor khalo chok ta other factor chu nge kan ti chuan y square plus y minus 6 silo ni ta ni chu tiang alo ni chia chuan ti hian atira question men on peka kha ti hian so thei turin tiang kan siam thei ta ne hei hian atuk chu kan tia a factor te inpuntir ang khan kan da ta dei ta hei le y square plus y minus 6 ti chuan khimi khi quadratic polynomial khalo ni ta quadratic polynomial alo ni chuan he upon zo khi anga in lai la chuan y square plus heta bracket draw hemi y bulain 1 awmani kha ti chuan minus 6 asir ve puntir khi enge kan ti chuan lo ko lai ka ziak sol lo hei bracket teng che kan ha ti chuan heta hian in kan hriat tur chu asir ve hi kan puntir chuan pakhat voi ruk paruk ania paruk chu thein dang chu pahni voi thum paruk ani chumi te chuanin alai number chu 1 ani y khi 1 ania 1 chok tu chon 3 minus 2 equal to 1 ani khana thi cheta a y minus 1 chu ngai ni lakaya y square po ngai ni lakaya sir ve ngai tilai hian 3 minus 2 in gan zeka plus into plus 3y plus into minus 2y minus 6 alone tane you can bracket y minus 1 tahin bracket sunga mi akhian common kan langa y tahian y plus 3 lo ta tahian common chu 2 le 6 tahian 2 nia y minus into minus plus away thum yan bracket chung mi lo nang chia ta y minus 1 ti chuan y plus 3 khi common akan la theya ti chuan y minus 2 alo ni ta ne mo ti khian khi factorize dan tur chu alo ni ta ne ti khanin so dan kha kan thiam deuvet toin kan ringa an tot le tu chin cho tur te po hen da ve la thahian mai the ni ta hian pakhat kan pek lu tur te chu hei x bokin ron kal le to he tai chuan px tin kan la kai menga polynomials ming tur hi px 6x square plus 11x minus 6 ti chuan khita khianin a factor khi factor chuanin chu remainder kha zon ngai tin ani khamo p1 ti tianga chuan 1 keep 6 1 square plus is actual letter 11 into 1 minus 6 1 keep to 1 heta 1 square to 1 ania paruk ni puntir chuan paruk vai khat paruk som pakhat vai khat som pakhat ti chuan khita khianin minus song khi wa plus song ki som pahni minus song hi som pahni ti chuan 0 lo sok ta ne chuti ni chuan x hetilai mi hi 1 ani chuan x minus 1 tin ani chu is 1 of the factor of px ina a factor pakhat chu ani kan hanti ta ne ti chuan a pakhat le dang kha kan nei thi dan chu hei hianin khi sem tur
no, by dividing px by x minus 1, we get another factor. Chu hmanga sem khan hei kan lo nei thei ta ne, that is x square minus 5x plus 6. Oh, ti chuan heta hianin asem dan ki entir le kher ngaim takhen asem dan ki ka entir lon chawem ngaim. Hello, asem dan ki entir le kher ngaim. Oh Yes, mo sir. ole Yes, sir. ole Yes, sir. zia ka nge ta hianin x minus 1 ka factor ni kan tia chuan ki hianin semila x cube minus 6x square plus 11x minus 6. Ti chuan x cube chuk tur chuan x square avai x square ngaya x square in avai x ipuntira x cube ania x square in avai khat x square minus 6x so 1 mala nang chila x square ta ne chuan hi opposite sign akan thla ka nga hi plus chen hi leng cancel anga chuan he mi te ve thung hi paruk hi minus nia hi plus ani se wangin minus 5x square lo ta plus 11x minus 6 minus 5 chuak tur chuan hela x ni kan puntirang ati chan 5x in kan puntirang chuan minus 5x square lo chuak anga ti chuan minus 5x in hei chu puntir chuan plus pangabai ka panga x lo en chuak ta hi opposite sign akan da le ve kanga ti chuan hei lo in cancel anga plus le minus ne tila hian 11x le 5x chu plus le minus le vain payanga chuan atam jok sign 11 jok ame khi plus ani bangin plus a chuk anga 11 atanga panga pai chu paruk ani ta ne chuan he ta la chuang ka na le a 6x chuk to chuan helai x ni kam puntirang kan ti chuan plus 6 in paruk we x 6x chuan minus paruk we khat paruk chuak dik ka chia ta ne ti chuan hei hi ai cancel ta chia ta remainder 0 ni ta chia ta ne chu wang chuan x square minus 5x plus 6 here alo dik ta ne mo ti chuan ai kan ti hian kan chok thei ta ne a ti ramin on pek x cube minus 6x square plus 11x minus 60 hi a factor pani te in puntirang kan ziak thei ta ne hei le x square minus 5x plus 6 ti chuan k hi a hnunga khi factorise thein lom ta ti hian kan factorise thei ta a sir ve puntir khi parukania minus x plus 6 asir ve puntir hi 1 into 6 hi 6 ania 2 into 3 hi parukania alaya panga chok to chon pahni le pathum belania mo 3 plus 2 kan tiang ti chuan x minus 1 heta hian x square minus 3x chuan hei heta in minus into plus minus ani 2x plus 6
ti chuan hei hi x minus 1 x square x hi common lang ti chuan x sau tur ani hi ti chuan hei x square le 3x ten common kan la x ania ti chuan x minus 3 la chuanga ta hian 2x plus 6 ten 2 le 6 a hian common chu 2 nia hei hian en sema avoi x minus into plus minus avoi thum ti chuan hei hi x minus 1 x minus 3 x minus 2 takha lo chuk ta ni takha chodan chu lo ni ta ni ti chuan adang le parukna find the value of a find the value of a find the value of a if x minus a is a factor of atitane x minus a ki a factor ani ati chuan chuang om lo sem thei tu tina ni mo tiang kan chokang since x minus a is a factor we have a factor ani chuan om je chu chuang om lo sem thei tu tina ni ti kha rang to x minus a equal to 0 or x equal to a xi zela khen a khi da tur te na ni ta ne hei heta khanin tu na mi khi ti hian px tin je kila or samjoi x cube minus a x square plus 2x plus a minus 1 lo ta ti chuan khita khi a factor kha kan nei ni chuan a factor khan kan sem chuan 0 kha chuak eng remainder a 0 chuak che tur na nia chuan remainder kan zon ang chi khan tian kan ti ni chuan hei p a x I a khen khi kan da che han 0 chuak tur ani helai 0 khi chuak che tur khani ta he hitla hianin he hi tian kan je kam hiti a kan ti che khianin tian je thawang chon hetlai a hian aum je chu a xi je la a kan da don cube minus a then xi a square x square ya hian a square kan tiang plus 2 xi je la a plus a chu a ni mai ti khian lo ni ta ne ti chuan hei chu enge ni ta a cube hei po a square le a chu a cube chuan 2a plus a minus 1 ti chuan hei hi enge ni ta helai hi plus le minus a cube ni ta ai cancel che ta ne ti chuan 2a le a chu engzat nge 3a minus 1 sorry hey 0 equal to 0 ti chuan 3a equal to le lama ding lama i wasan chuan minus hi plus therefore a equal to 1 by 3 la ta ne ti chuan a in 3 lo tuk ta ne chu find the value of a ti kha a in 3 lo tuk ta ti chuan ti hian ni du le the value of a is ikianga 1 by 3 ti mi don ani le hetlai chapter question number 2 show that x plus 3 is a factor of 69 plus 11x minus x square plus x cube atene factor niem ti che chu om je chu chuang om lovin sem thei tu niem tin ania chuang om lowa sem thei le thei lo chu remainder zon dan ang khan zon mei tur ania le a chawna chu solution p x chu a polynomial khi
thì khi là cái nga 69 plus 11x minus x square plus x cube tani khi mình give na cái này a factorinity entero so that atia no so that x plus 3 is a factor a factorinity entero a factorinity chuan mo a remainder rakha kimi xi a khian minus 3 kan ta in 0 turani since avangin ti na mi zo thong chano x plus 3 is a factor of px 69 plus 11x ti phei do am px kan ti tamai ne ha a factor lo ni chuan hei hi x plus 3 equal to 0 x equal to engzang ene equal to lela makan ta in equal to lela makan ta ne chukang 0 le minus minus 3. yes adik chuan xi zel a hian minus 3 ta tur te na ne remainder zon da nangin mo ti hian kan tia that is p minus 3 kan ti hian 0 chuk che tur nia ti chuan helai 69 ti velang kha tiang kan ang lo don ta ni 69 plus 11 x ti ai kian minus 3 minus x square ti ai kian minus 3 whole square plus then whole thing cube power 3 oma minus 3 just equal to 0 mo ti chuan hei chu 69 plus hi angain la dalo kango adang ho ki kan la ti pum don sia hi a square chuan om je chu minus 3 kha voi ni inpuntir pathum vai thum pakwania minus into minus si mo minus si voi ni inpuntir khan nge chuak Plus. yes plus 9 tian alo intane ma se hey bracket pon mi minus lom rang kyo hey bracket chu me ti fill le lokang le minus 3 into minus 3 into minus 3 ni tane minus 3 into minus oh sorry minus into minus minus tro minus in oh minus into minus plus niya plus into minus minus aniam ti chuan pathum vai thum pakwa pakko vai thum ani le don ta ni chu pathum vai thum pakwa pakko vai thum isang 27 minus 27 la ta ni ti chuan bracket la mi khi kan pun ti tong 69 heta plus le bracket chunga minus si plus into minus nge minus so pakhat vai thum engzang 33 chuan hey minus bracket chunga plus minus into plus minus 9 plus into minus minus sign nang lo chu minus zel ani le plus su rukwa chau hinia adang zong ki minus an ni thum le pakwa ibel chuan somli le patni ania minus 27 ipel le chuan pakwa minus bebe ibel ni o pali pangapar 69 thaw chua ania ti chuan chu 0 che achua ka ni aniam hey 0 chuak chia chu wa chuan khi kan ang lo khian oro helai hian p3 tia kan zia khian 0 chia lo chuak ta ne 0 chu chu nom je chu remainder is 0 te na ne remainder is 0 ro ti lai jo tian tiang
p minus 3 na tluk chu itiang ti hian ziang zo 0 chuak chuti ni chuan remainder is 0 ani chuan amje chu hei a factor ani ti kha so ta ni since remainder is 0 tian je tu zo ka since remainder is 0 remainder is 0 ni avangin therefore x plus 3 is a factor of px tia je mai to ni oh ki azia dan to chuan nalai mi ti lo de zok ken je to ne ti zok ken je to tai ko lo le je lo p3 px in ki lai khit ka ai px in hei to ka chan p minus 3 kan ti khan x aya minus 3 zel kan ta ti nan ti khan in cho dan chu lo ni tlang pui ta a then la chu in tar khan a har deu mai the a then khan in har khain la ti mel deu thai kan sia ma se eng pon ni se ta kianin apoi mo bi ek deu kan sei do chu question number 4 phabil to question number 4 na mi kha exam na class 10 na kola ban chuak don chuan 6 na le 7 ang chi khi ngai poi mo tu factor ani chuan chuang om lo sem thei tu ti na ni kha lo sa tai la le em screen sharing hi kan ti to panga le kan lang teu le mo in lo mem kan en check le lo ka nge o ding zat nge lom hei cũng leo le treu mấy ông nghe có mo roll number 2 ban pha roll roll number 15 thôi mo roll number 15 không nghe roll number 15 thôi roll number 15 hey hi om lo tlat khoi mo khoi zo din pui tin a phone number chu khoi nghe có một lầu tóc roll number 15 om em khoi à mo khoi à khoi nghe dâu din pui thì chú có bắt một lầu về rồi lúc có lăng kim tu ring kan da lúc này dâu din pui hết thì không muốn lăng lúc tệ lăng lúc dâu din pui le on sa vek mero video kha roll number 10 ban phar ole roll number 7 Jenny laldin sangi không nghe lâu mẹ xin chào thì chuan roll number 13 roll number 13 Elizabeth lệ to na nghe xin chào
Roll number 14. Ome. Chuan roll number 16. Cũng. Lom nal zero. Roll number 35. Roll number 35. Kamu heti on ro I video. Roll number 35. Eric Vandal Peka. Yes, sir. On ro I video. Trong tới khi sẽ thấy là vâng à. Signal là chết mail reo mấy ông đàn kha. Các trong cái class line trong khi sẽ thấy em. Yes, sir. Ole. Roll number 42. LT chuan không à 42 chu. Không mà hẳn on lẻ ra tại I video kha. I video kha non thinte. Lo lòng mi lo wa. Các mùa thế là mà hiện lovin on mong đều tin này. Tiết chuan roll number 33 kha. Để chỉ nào khăn chuộc ruk à. Lệ tổ lovin. Hay bom lẩu chín triệu có tặng Lan bô class lan bô nằm nuôi mày. Roll number 36. Roll number 36. Lalrin pui 36 em. Lẩu bỏ chín triệu lẻ. Roll number 5. Roll number 5. Khơi à. Khơi mong ở đó lóc cặp một chiang hơn nào. Video program to. Các mùa. Roll number 12. Nhưng mà lỗ mi tí kha anh lo kha I man tro mà mi khơi ang nó chỉ là khan hết ta khan book xia. chỉ biết cái con duhte rồi. Chẳng khan ni đây mà. Ole. Roll number 3. Yes, sir. Không ai Come on, and on te. Con to. 3. Ole. Laptop lo man lang mong deu le ka. Roll number 26. 26. Khoi. Kalak mo law. Hey, itia ka humang silo Abraham van lalrin oma. Ole. Roll number 19. Serial remi. Không ai serial remi. Có bác một lâu về. Dàn vô mẹ. Lâu tiếng Roll number 27. 27. Lal mình sang à? 27. Em. Nó khá là lệch chứ. Tiếng lũ lẹp riêng của ta class of mamay. Roll number 8. Lal ram chuan ni. Ipoi left. Roll number 8 khơi mo? Khơi à? Các mùa chuan roll number 12. I love chuan. Mo? I love the chuan.
nghe tiếng nghe 12 chỗ lâu tiền nào mẹ number 22 now. Tu nền Number 14 let's try 22. in khát thấy ông nghe in này ole ole roll number 17 em na chi na khanin ka em te kharon tia roll number 17 So roll number 16 mo. 17 17 le top silo le mo ma hi lâu tiếng hay lalrin diki roll number 40 lalrin diki roll number 40 hả como lalrin diki inti box ya sorry kasi sel Emanuela chuan roll number 25 ole kamu khi lâu khi tung em đang ăn em zik pui 31 le roll number 31 khoi ang le Present sir. không nghe om ole mang si lo attend to class attend ang de waron ti ve zu ka chuak de yang te ngai sak mi lo te ka tiang te kha ve thea chuan chuanin luk deuh le ka tiat check khangai lam mai ka nei em zanin present a 7 ข้าวอุมากันในตันชี 7 mo ro kan le nang i lo chuak de ro ten lo mo kung 7 ko kalam na roll number 7 roll number 7 chu Jenny Laldin sang itinia 27 to. 27 tu zok mo 27 tu Ning sanga. ming sang roll number 7 hi chu Jenny tro ani em Sir. nile 7 chu om em tu na 7 hi om to em alep dei tro om lo tin ka sin sia roll number 27 khoi ang ka ziana roka roll number 27 hai thei khoi mo roll number 27 chu en photang không ai om 27 27 có trông sẽ thêm 27 có trông sẽ thêm thế lại mi anh này nên ta chia này mò trong sẽ thấy lâu này mò chỗ mẹ dấu din pui sar có mềm sar có mà rồi thì khi khơi nghe roll number nghe này dấu din pui anh po này sẽ là giá này na attend ho chu khi thì khen cái xin xe thì khen cần đặt đó na in attendance khi ngày pui một tour attendance khi internal mark pek na tour này à kal thalo na ka chon mark in mulo mấy don te na ni exam mi ma po mark kan mu na chu attendance ni a home assignment ti huna te test ti huna ti te khang te khen internal mark mu na ve kan ni a ti chuan a pui bera ro chu exam ani exam na ti that kha poi mo kha kan thadon ya le
eng pon isla zanen tan chon du tok la vain bye bye wo tôi thấu sao được tôi lên mo tu yu le mang thau le